Pemirsa sekadi warse sedurungnya ini indik penawaran paket nginep ring hotel tatkala pemargin rayanan nyepi starte ke Siagayang. Penawaran paket puniki ketujuan majang wisatawan domestik wisdom, miwah wisatawan lokal sampun ngawit ngemulihang pesanan tambis sering kewentennyane sampun penuh. Siletunggal pengelola resort Renggo Widangan Ubud Gianyar, Iwayan Parke Mausang, kantos mangkin pesanan kamar utamanya nih paket nyepi sampun kantos siedase 5%. Pemesanan ngawet tanggal 13 ngantos 15 Maret. Pemesanan akean raos saking wisatawan lokal, nanging taler wenten saking wisatawan domestik. Tamu lokal inucap mekata siedase persen, sahu domestik wantah dase persen. Ngeninen indek arge Wayan Parke Mausang, paket nyepi ngawit saking ayute sama seket apaket antuk deluxe room ngantos kali yute satak seket apaket antuk pool villa. Paket inucap sampun rumasuk majeng kali diri kali wengi, sa ngemolihang ping kali sarapan, ping siki makan siang, miwa ping siki makan malam. Lianan punika Iwayan Sumandie pengelola resort Renggo Widangan Mambal Badung Mausang, pesanan wantah wau ngantos 15%. Sumandie durung purun ngaptiang antuk nagingin target okupansi utawi tingkat hunian side kepangging warsane mangkin. Nyabran warse paket nyepi akean kesuguhang majang wisdom miwa lokal. Nanging ring warsane mangkin, ring tengahing pandemi COVID-19, pengarsan paket nyepi durung dahat ageng. Arge paket nyepi sane kesiagayang talar mudah yening sayhang ring warse sedurung nyane. Arge paket nyepi warsane mangkin ngawit tambis ayute rupiah antuk tigang raine kaliwengi, sampun nyangkepin ping siki sarapan, makan malam miwa snack antuk kali diri. Bisnis Bali Nguningayang.